Wayang Dugbior. Nah apa biar gitu beli? Nih jani wayang celenarang Dugbior nak subo ado videone kedua. Subo ada nih baru biar. Bah, men keto pasti lebih seru beli ya. Kalau dibuat tepuk di kafe ben manine boma mudik tuh. Menada terus nyama-nyama yang ada di videonya dijauh hubungi beli. Hubungi Sanggar Seni Suwaratri Ring Banjar Bio Desa Keramas Gianyar. Telepon 081 936 055 334. Kami di pulau bohong oleh anipo. Yang saja kibar direk do nyamuk ditangkas sakit dan nedalang Dugbior Keramas sama. Wayang Dugbior, wayang celenarang inovatif, garapan penuh kreatif. Wayang Dugbior. Antian mati tegedeng Gusti. Kalau dibuat tepuk di kafe ben manine boma mudik tuh. Mudik. Ijen titiang aulesen tuh. Mande sarang titiang ngomongan jagat incarane. Benani yang panacain itu nakal gak dia nage masuk mengenge pentilas nih. Mama BH mama enak bercuci papa mah. Sing kelas benibot dalang ane kados benibot kadirasa dalange niada dorin dalange tukang ngilih dalange dah dicoba kewalo kenisan pangdo nak mekemit di pulau bohong oleh anipo. Yang saja kibar direk do nyamuk ditangkas sakit dan nedalang Dugbior Keramas sama. Wah, antian mati tegedeng Gusti murah kusiman.